Nabi Adam diusir bi Allah. Iblis lah nyala ke Allah, ni ka diusir bi Allah. Akhirnya iblis dendam. Tetapi aku tekan Nabi Adam. Sampuna Nabi, sampuna iblis ni ka aku tekan Nabi Adam, iblis gagal. Gagal iblis. Nabi Adam ikut bi iblis, gagal. Lah akhirnya kegagalan iblis aku Nabi Adam, akhirnya iblis masuk ke rajin Nabi Adam. Serah Siti Hawa. Tinggal iblis masuk ke Siti Hawa. Siti Hawa aku tu Nabi Adam. Nabi Adam pas gagal. Nabi Adam tak sabar, Nabi Adam lemah. Ini sejarah. Okay? Kan banyak orang kau benar lentian ni kak. Tilai ku dereng bini ada gagal bah. Ada. Makan tak langgung semua. Kan banyak orang laki dia mati kada. Survei membuktikan. Mulai dari kau benar tahu, kau benar tengah, kau benar dojo. Ngabosaki masyarakat sebanyak orang laki mati kada. Iya. Lalu apa sih? Apa orang laki ni mati kada? Ya mune pakarapak salah bireng bini teh. Minta alak sama mati. Marah kira boy. Orang ngeri aro sengot piol. Aro mun ngabesa mun apo soben tatang kebuh make lema pakarapak. Keng mun ngadepin binin tibi gendeng. Haram wis sekere binging. Marah ngocak muset nyan binin haram tak kralongo iko. Are. Allahumma sholli ala Muhammad. Shallu ala Muhammad. Kan banyak gagal orang laki ni ke gara-gara orang bini. Atau karben tetangga banyak gara-gara orang bini. Atau kar setretanan gara-gara orang bini. Tak korban matua, tak korban dek tua, banyak gara-gara orang bini. Sampai Nabi Adam gagal gara-gara orang bini. Mengantalan kau nggak setting ada orang bini. Ada bagi kiai. Bila biar hori binin dua dia. Boy sering tambu, lauk nambu, deje nambu, lauk nambu, deje nambu. Agar bagailah jangan wah. Aweng. Engki nama engki. Banyareng engki nama engki. Allahumma sholli ala Muhammad. Shallu ala Muhammad. Terus sembilan boleh. Kan Rabu, toron ki. Nah, Ibu Maria. Kalau setengah 12 lewat 10, kaki buat betul. Kianya abah. Allahumma sholli ala Muhammad. Shallu ala Muhammad. Nabi Adam akabai salah ke Allah. Sengkok salah ke Allah demun Nabi Adam. Seesabora bi Allah. Salana sengkok bedeneng tanah soceh mek. Nabi Adam mulai dikai minta sabora ke Allah. Sabora aki abdina Gusti atas kesalahan abdina. Tolak bi Allah. Sagedja nyon sabora boleh Nabi Adam sabora aki Gusti tolak boleh bi Allah. Sampuna Nabi Adam bedeneng tanah soce Mekah, Nabi Adam isabora bi Allah. Itu pun karena Nabi Adam menyebut asmana Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi. Bapak, Mak, anak apa sambian? Terus lagi sambian mi isra macam selawat melolo. Bahkan dia pun abi gelak nang tahiyat terakhir masuk ngolo ke salam ki pokon macam selawat ki pokon doa. Ana apa macam mantina selawat. Masya Allah Nabi Adam ni kesai sabora bi Allah sabab nyebut asmanah Gusti Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai periksa ni bi Allah nemu dimanya majidab. Abdina nemu nang benglabeng swarga. Bacaan apa dam? La ilaha illallah
Muhammadur Rasulullah. Dalam pikir Nabi Adam mungkin tak jemul je si nama Muhammad dia tak kira asanding ben asmana Allah. Mangga magi umatnya pamulja. Amin. Nabi Adam saya sabora aku tu benang tanah soce Mekah umat Muhammad tak usah. Dul tak usah. Sampean terus sabora tu sana tak usah ke Mekah mun tandi. We mun tandi tos saja ngajo. Otang debak berseleber. Tandi cagreun. Dilatang di Mekah taki melngot. Tini jangan Mekah. Mun tandi engki. Napa? HP. Oh. Pada era lalu. Allahumma sholli ala Muhammad. Sampian terus sepura tahu saga Mekah. Umat Muhammad kau akarap tobat ke Allah sepenting taubatan nasuhan tobat sesaung guna ongku niat belia boleh di maboy sabora bi Allah Madura Jawa Indonesia Mekah Malaysia kau tobat ke Allah sabora bi Allah antik umat Muhammad ni kamak. Mungkin mungkin setang dua anak apa Nabi Adam mairi ke kuliban sambian eka bala pola ada pun Nabi Adam sengko akabai salah ke Allah situng tang salah engkau berde swarga iusir bi Allah setong karo iusir bi Allah keluar jam dan siti awak pada yusir ternyata. Tapi alhamdulillah jen kula ajunan umat Muhammad ring lentian moceng salana ka Allah bening situng bahkan abo tompo ki aku rek narek lemah lempeteng selalu nyala ka Allah. Tapi bi Allah ki paring kesempatan masuk ke surga. Kan antik. Hari yang makin melerai laku suarga kapir ya, kor masuk, iya kor masuk, muntah masuk demak, tapi punten jelas pun Rasulullah, kullu ummati yadkhulunal jannah, sakapina tang umat re masuk suar, banyak masuk suar, are suarga kapir ya. Keng beda terasa illa man aba angin setanda demun Rasulullah tangumat kapi masuk surga illa man aba angin setanda matur sahabat ni beda ya Rasul orang tanda ke surga beda sahabat iya tak nja tak ada iya Rasul beda tak ada iya Arya kakek gula make sak ngabelaga ni kesampean lengar teh beda sahabat pasir ya Rasul saya tak anda ke apa nak Allah saya tak anda ke Allah saya tak anda ke Rasulullah saya lebur alaku larang nak Allah saya lebur alaku larang nak Rasulullah nikah berarti tak anda ke surga alangkong semua jadi orang nikah mau disuruh apa jangan tak anda ke surga gula mang kena tanya sampean apa jangan korang nyareng sampean apa aja ngah berarti ndak ke surga keng tak apa aja hari ya si bera apa aja ngah engki apa aja pun tenari ya Allahumma sholli ala Muhammad pon lay dua ki penyareng engki engkau iusir dari surga salah setong karo umat Muhammad diberi kesempatan masuk ke surga dua telok Nabi Adam iri ke umat Muhammad anak apa bolan demun Nabi Adam sengkok salah setong salah iusir di surga bi Allah bentang bini dalam kabadan abengkang bahkan engkau saga itu saparapan apa ngangkui Nabi Adam berapa apa ngangkui biasa
Senyala ke Allah. Iusir bi Allah dari surga dalam kabaran abengkang. Umat Muhammad pelayan bi Allah. Salah ke Allah. Tusa ke Allah. Dalam kabaran abengkang. Keng bi Allah tek pa abengkang. Antik mo. Kan menyari nalanya lah ke Allah dalam kabaran abengkang. Nok nyelonor lah. Kaya teh. Nok nyelonor. Kan abengkang. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Keng bi Allah tepa bengkang. Bahkan bahasa-bahasa ki orang lentian mojeng, orang ajan meler, angku ajan bagus. Labas weh. Lalang kota-kota pak kakek deh. Ada kok belak-belakan bayi. Siapa kau suruh pidato? Jangan kau lah tanda gitu. Abas. Saya salongan lamirinya nanyar ben BHS lo kan bagian ler-meler. Haram ya. Tengok mun se istiqomah ke masjid ben waktona. Tengok. Haram. Apaan sarongah? Bin Saleh. Sarong bin Saleh. Yang dia ngocak sapena Soki di Saleh. Apa? Andri pabrik sarong. Bin Soleh. Kan anan ci Saleh. Nyandeng dejen. Apa sarongah? Mangga. Mangga. Cek sarong cap mangga. Manggis. Bahkan sekonan boleh belikan. Tingnya bos, ya Allah sarong ro teh tinggal serempetan di bawah ada pak kata on. Apa celeker mo. Aro bagian saya istiqomah ke masjid. Ting seler meler, masya Allah, lamiri, BHS, harga 1.700.000, 1,5 juta, bagian ler melerah. Antik tak antik? Penyareng antik tak antik? Antik. Nomor telur. Terakhir, nomor 4. Napa Nabi Adam iri ke kuluban sampean? Ibnu Ibnu Hajar, Nabi Adam agabai salah ke Allah, salah iusir dari swarga. Pak Abesa ben rajina lebih dari 400 tahun. Berarti umur berapa Nabi Adam? Tahu ya? Udah kita oleh nyongo paling beda 1000. Nabi Adam itu lancung umur 700, 500. Mun umur 200 lamba mati kene teh. Iya. Mati kini ini. Mun umur to 50 bah mate. Mati ki dengo deni serah. Mun dina umur to 50 kan laga nak boleh bani mati ki kana. Genak boleh. Mako jaga nak kana ye mun ngolol lero teh. Keluar ke dalam kiri ko cate beri ngakan. Bahkan sehari ke 5 kali. Badi genak kana. Pak Besa ben Nabi Adam. Artinya Siti Hawa nih ben Nabi Adam abesa bapak lebih dari 400 tahun. Nabi Adam ibatoran nang India, Siti Hawa nang Jeddah. Saling sare selama 400 tahun ini dalam kabaran abengkang. Alhamdulillah umat Muhammad rengleng tian maki salam mululu ke Allah. Paku nalu geluk ben bini nah. Engki. Penyareng engki. Wala beda yang dinak bolan nyala ke Allah maksiat ke Allah habis saben binin tak ada. Pakuna lu geluk. Pakuna long bolong. Ini adalah keantikan umat Muhammad sampai Nabi Adam iri sokoren biten kula ajunan sebagai umat Muhammad. Alhamdulillah. Hadirin saya sami-sami mulia mentera oleh syafaat Rasulullah. Terakhir kula kabu Bu Jumaih. Kula pembimbing 2 kali bu, kemana bu? Badem bu. Jadi ngaki bu. Tina tak usah. Mencepot dicukon antara dan nak. Kira ulan rasa kide bu segala cak cengkal. Kapembimbing cak cengkal. Lanakku. Pembimbing kabara suruh nang. Pembimbing ini kan tugas jaga ibadah. Jaga ibadah bila lebih masalah najis enggak kula benci mubarak tak saruk din je kalau kan tak pati beres mangkat tapi alhamdulillah pak beres pak ora bolong ben binin menolong
Teh bagi bi kudu jauh lagi bi kangku teh. Dung baneng kok 1.000 kiai sesetoran torot. Cek pinter lu makin gini. Paring magering teh. Can. Arab bandin. Panas kayak usaha kerek ya. Usaha guys. Jalan ntar kabin. Pangancing labang teh. Tinggal luar benih geus haram tak bercakap dia bun teh. Oh akhirnya kilim jeding kakenyan gula. Allahumma sholli ala Muhammad. Shallu ala Muhammad. Tak langkong buju mak. Pembimbing pane orang beres apa napa dari mur somper pembimbing semakian. Usaran gak kodir ngalamun mun jadi. Reksane bae kalek masanan. Lalu tugas kan gula asal. Petugas haji gerung nih ke gula lambok. Keng gula tak mampu. Tak sabar. Heeh. Mangkane jak bantu lalos tek gentek teh. Weng tek gentek. Haram bieu. Pakaro bisa 10.000. Ngocak gula matur kareng tu. Abdin tak sabar. Ya Allah kalele. Kadin to kaki bede kesare. Mbian teh. Kenapa kak? Ya kan teh pengurus haji. Buku ti menapa kak Abdin tahun ini? Iya lah kelakonnya gula. Ya jadi kesetuaan lah lako. Yang pak ikhlas ginyan gula. Debuna kita takor ikhlas ala ko hajian. Insyaallah pakunda pak ke Mekah. Kor ikhlas. Mangkatala kong Ustadz Sadin, Ustadz Muhammad Ali, panjenengan pasabar. Make orang ko beuna kadang sampean, tek genteen luang bensin ruah, esro lagi PC, pasabar. Insyaallah tuli dapat haji ke Mekah Madinah. Amin. Penderongku teh, lek masanan tak abid nyetor pun seakan-akan tak sengaja. Beda karen kor sesetong deh iya. Lek masanan tadi PC sekali ngincem ke di majadin lo. Minjem, kita ibu jadi terus dia ngarah lah, minjem, ngarah, dia makin ngekong minjem gini ngarah, minta ibu jadi, cara gini itu aki teh, do iya, jangan kau beningan pisan lu mun kebolan, jangan kau ngebola teh, jangan tak kira pecat pisan ya, alhamdulillah teh, kamu kaumku. Mangkana pembimbing kayak itu tugas saja gak ibadah bila najis. Masya Allah gula bentat Sarudin Haji Mubarak panika di Madinah bila teh tore ikan to isi ben hotel kan lain teh mundina kan ngakui pergeman da iya desaro budin tabing ceplungan ke bawah somoro plung mari pergem tar kejedi. Madinah ya hotel lain gaji ya. Wisi nga sa tenong gunung laban niya la. Araw wisi si benayin nga jo. Keng beni seraman. Di sa pejaan. Tadi tojo ruwa, tojo ano teh, benining kong teh. Buri ro magagker ka baba. Keng mo ko kuning kong. Jo tak bisa tak nyaman teh. Sedang mun langkung kok tila ju tojo sambil kok ro ko ano ni emat teh. Kakek sampun itu mau perempuan koro kan iso ngayo. Arwah mare bae becek. Beri sing ngakui poleran dire. Masuk tae ro teh. Talakong toko beri sadeur. Sambine sapa solo ngakan kade. Engko kita ngakan. Masuk. Lah, saya haji mayoritas orang gunung. Deh iya. Tak tahu kebedean, tak tahu kepoleran, toju mare, sare ngalala tade itu orot. Masya Allah teritan, ya muntain lagi, ay kan pendenan teh. Gelu pendenan, soalnya tak pete tak pete apa ruah tak pete saralako, dia tak pete bau dia. Aduh muntain agak teh. Subhanallah, nyereweng ke kamar, apa nih? Buka jedim bulu, ala tompo teh. Astagfirullahaladzim. Ngolok tak hanya maci. Sarudin. Karo kan tegas. Tuh. Makai Mekah ada iya roh. Den, tuh. Iya, oke. Congok aja ding congok. Tiga congok lihat apa tompo. Teh kok teh.
Sabi lang na iya. Mangkana dalang ko ngastete. Sambian buju maimun masalah najis ngastete. Atanya soal mun najis talangkong. Mekat ada najis. Can siapa mak? Najis bila najis pakun najis mun tak tahu atanya anapa tapol toko sampai gagal ke ibadah, gagal ke pejang, gagal ke tawaf, gagal ke sakapina pejang tawaf perlu wudu mun najis wudu tak sah gagal ibadah. Kan kula mengusulkan dengan hajian menikah praktek masalah najis kita apa tiba kalau masalah wudu mun wudu napa jadi gampang wudu dia karo bidana ngosot dituli pas ngosap sekapinah cetak are mun maliki senyeting orang bini tak apa-apa arten tak betal gampang ya seri buju mai sagalian bui tau keng mun masalah najis tak langkong pace asir tak langkong buju mai rotoro ke pembimbing lanak kok tak kiri dan tak ada kiri sampean bolan tak tuan depa ke Mekah sampean lah tua bu kan tua bu nyuai lah tua bu manggar ke TV dalam mangkok ya lah biasa napa ni kamu hajian mulja tetan mulja haji ore abi tekan karo Pak Polo are yuk jawab mangkata doh muljongku mangkat ia terombongan seribarin seberang gula dari karung berapa ratus mobil dopak kemekasan yamba masya Allah hormat ongku jemaah sampai ke Surabaya bis rombongan yang terbi polisi ya wal Surabaya tadi lampu merah muljan jemaah haji sampai ongko ke kapal ikawal sampai depak ke Mekah ikawal Pak Bolo are kengi tek kedai kan mangkan mau orang ke Mekah dari namul jadi urusan ibadah nangis kapi birnya kapi are buju mak ayah kapan makan makan tua haram tak nangis ada ya rela ada roh sampai aging teh abad lah tua ki birnya apa ibadah coba ring ke Malaysia benih Pak Bolo are kan 3 tahun Baba dia nangis bahkan teh dunga diseru buru di polis nang nyalas teh ada nangis apa benih masetong ka ibadah mangkana orang haji ni kayak pemulja bi Allah sampai itu buaki mun mabrur oleh haji laisa jazaun illal jannah lisba Allah ingki panika suar mantareng keterima kapi bi Allah amin pohon kan kantoh mantar muga benyaman fatah dengan tertia ilmu sebarokah ketika lakuhi yang seri benar al ilmu bita'allum wal barakatu bil khidmah ilmu ria ajar sama kan ajar benih pas kalaku bi sambian iki napa saya perintah ki kalaku muntro barokah aku teh amin Allahumma amin sagadin toba mator orang lebih na anyo na pangapora akhiran ihdinas siratal mustaqim wal afwa minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.